hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ibi bintu ntabwo byoroshye kandi birakomeye nyagasani. Ese wari uzi ko umubare w'abakobwa banywa itabi uruta uw'abagabo? Uyu munsi urubuga mukunda cyane Hot Time TV twifuje kubagezaho ikigereranyo cyangwa se uburyo umubare w'abanywa itabi ku gitsina gore uhagaze ndetse n'abagabo. Ese ibintu bifite ingaruka ki? Ese birakira bijya hehe? Kugabanuka kw'abagabo banywa itabi byerekana ko umuti wo kurirwanya utabaye impfabusa. Mu gihe kinini cyashize abagabo nibo biyongeraga cyane kurusha abagore mu kunywa itabi, ariko ubu abagore nibo twasanze burya banywa itabi ryinshi cyane. Bwo bwa mbere tubibonye mu mateka. Umuryango ushinzwe ubuzima bw'ikiremwamuntu ku isi uzakomeza gukorana na leta kugira ngo umubare w'abanywa itabi ugabanuke kandi mu bagabo no mu bagore. Mu myaka 20 ishize igipimo mpuzandenga cy'abanywa itabi cyagabanutse kiva ku bantu miliyari 1 na miliyoni 397 mu bihumbi 2000 ubu ku bantu miliyari 1 na miliyoni 337 mu 2018. ni ukuvuga ko abantu hafi ya miliyoni 60 baretse itabi. Ubu bushakashatsi bwasohotse muri raporo y'umuryango ushinzwe ikiremwamuntu ku isi. Busohoka bwavugaga ko itabi rizaba rikoreshwa mu bantu guhera muri 2000 kugeza muri 2025. Kugabanuka kungana kuriya kwatewe nuko hari abagore baretse itabi, cyane cyane abo mu bihugu byateye imbere. Abagore banywaga itabi mu mwaka wa 2000 bari miliyoni 346, baza kugabanuka ba miliyoni 244 muri 2018. ni ukuvuga ko bagabanutseho abagore barenga hagati ya miliyoni 100. Muri iriya myaka kandi abagabo banywaga itabi barazamutseho miliyoni 40, kuko mu bihumbi 2000 bari miliyoni 1 n'ibihumbi 50, baza kugera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 93. Abagabo muri iki gihe bihariye 80% by'abantu banywaga itabi ku isi hose. Ikiza kugeza ubu ni uko raporo y'umuryango ushinzwe ikiremwamuntu ku isi ivuga ko hari abagabo benshi bahagaritse kunywa itabi, kandi ngo imibare yerekana ko bazakomeza kugabanuka kugeza muri 2020 ariwo no mwaka turimo. Muri iki gihe ngo bazaba baragabanutseho miliyoni 1 ugereranyije n'uko bagabanutse mu 2018. Uyu muryango ukomeza uvuga ko muri 2025 abagabo banywa itabi bazaba baragabanutseho miliyoni 3. Ishami ry'umuryango w'abibumbye kandi rivuga ko muri 2020 bishoboka ko hari abantu bagera kuri miliyoni 10 bazaba bararetse itabi cyangwa bari mu nzira yo kurireka. Guhera muri 2010 ibihugu bingana na 60% bigize umuryango w'abibumbye byagabanyije umubare w'abaturage babyo banywaga itabi. Kugabanuka kw'abanywa itabi muri ibi bihugu byerekana ko ubushake bwa politiki mu guca itabi bushobora kugera ku kintu gikomeye. Nubwo ari byo kwishimira, ariko uyu muryango uvuga ko hakiri n'inzego za leta zigerageza guciramo intege, ugasanga burya nanone kugabanya abanywa itabi ku gipimo cya 30% mu 2025 bigifite inzitizi. Cingiye ku muvuduko ubona bifite muri iki gihe, burya bizajya kugera mu 2025 abanywa itabi baragabanutseho 23%. Ibihugu 32 nibyo bigaragaraho kuzagera kuri iyi ntego mu 2025. Reka mubwire ibintu by'ingenzi ushobora kumenyera hano. Abana miliyoni 43 bafite hagati y'imyaka 13 na 15 banywa itabi. Abakobwa ni miliyoni 14, abahungu ni miliyoni 29. Abagore banywaga itabi muri 2018 bari miliyoni 244. Muri 2025 bazaba baragabanutseho miliyoni 32. Abagore benshi bareka kunywa itabi ni abo mu bihugu bifite ubukungu buciriritse. Abagore bo mu Burayi nibo banywa itabi kurusha abo mu yindi migabane.
Abatuye Aziya y'Amajyepfo ishyira iburasirazuba nibo banywa itabi cyane, bihariye 45% by'abagabo barinywa ku isi, kandi abarinywa bafite guhera ku myaka 15 kuzamura. Gusa umuryango ushinzwe ubuzima ugaragaza ko hakiri icyizere ko gake gake bizagenda bigabanuka. Ibihugu biri ku mugabane wa Amerika nibyo biri gutera intambwe igaragara mu kureka itabi. Ishami ry'umuryango wa ONU ryita ku buzima risaba za leta kuzamura imisoro ku bucuruzi bw'itabi. Rivuga ko imisoro ica intege abacuruza itabi igatuma rihenda, bityo rikanywa umugabo rigasiba undi, kandi igatuma burya abaretse itabi bagira ubuzima bwiza. Buri mwaka abantu bari hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 8 bapfa bazize ingaruka z'itabi. Reka ngushimire wakurikiranye Hot Time TV, wakomeje kumva iki kiganiro. Urumva ko nta cyiza k'itabi. Nyabuneka nimba ukunda ibiganiro byacu kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.